Angelina Jolie Voight yavukiye i Los Angeles muri California ku wa 4 Kamena 1975. Ni umukobwa w'abakinnyi ba filime n'ubundi Jon Voight ndetse na Marceline Bertala. Ababyeyi be batandukanye kiri muto, arerwa cyane kwa nyina. Ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bagere ku gasongero, aho twese tubareba tukibaza uko byagenze ngo bagere aho twese tureba. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange ndetse n'ubuhanga bukomeye cyane mu ngeri barimo: politike, umuziki, filme, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku mateka cyangwa se ubuzima bushoboka umukinnyi wa filme, umuyobozi wa sinema ndetse n'umunyabikorwa by'ubutabazi ku isi Angelina Jolie. Urugendo yanyuzemo ni bwoko ki rwamugejeje ku gasongero aho twese tuba turi kumuvuga n'uyu munsi? Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire JC Official. Nge ndi Muhire, ngwaha ikaze mu myidagaduro yigisha. Mu buto bwe yahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kwigunga ndetse no guhangana n'agahinda ko kutabonana cyane na se. Yize gukina filime akiri muto muri Lee Strasberg Theatre Institute. Atangira ndetse no kugaragara mu mafilime mato mbere yo kwinjira mu ruganda rwa Hollywood byuzuye. Kuzamuka mu ruganda rwa sinema ni ibintu bitagoranye cyane, ariko nanone byafashe urugendo. Izina rya Angelina Jolie ryamenyekanye cyane mu mpera z'1990. Gia, iyi ni filime yakinnyemo ari umukinnyi w'imideli, Gia Garage. Uru ruhare rwamuhesheje Golden Globe. Yakinnye muri Girls Interrupted. Yakinnyemo yitwa Lisa Low, umukobwa ufite ibibazo byo mu mutwe. Iyi filime yanamuhesheje igihembo cya Oscar nk'umukinnyi w'igice gishyigikira Best Supporting Actress. Iyi niyo filime yamushyize ku rwego rwo hejuru cyane muri Hollywood. Filime zamugize icyamamare ku isi. Angelina Jolie yagiye akina mu mafilime y'ubwoko butandukanye, cyane cyane izizuyemo ibikorwa action. Lara Croft, Tomb Raider, aho yakinnye ari Lara Croft. Yakinnye muri filime kandi Mr and Mistress Smith, akina ari kumwe na Brad Pitt. Changeling yamuhesheje indi nomination ya Oscar. Maleficent, aho yakinnye ari umurozi w'inkuru ya Sleeping Beauty. Muri 2024 kugeza muri 2025 yongeye kugarukwaho cyane kubera filime Maria, aho yakinnye ari umuririmbyi w'icyamamare cyane wa opera Maria Callas. Iyi filime yamuhesheje nomination ya Golden Globe muri 2025. Usibye gukina, Jolie yaninjiye mu kuyobora filime, aba director. Muri In the Land of Blood and Honey ivuga ku ntambara yo muri Bosnia, yanayoboye filime Unbroken, inkuru y'umukinnyi wa Olympique warokotse intambara. Anayobora filime First They Killed My Father ivuga ku mateka ya Cambodia. Ibi byagaragaje ko atari umukinnyi gusa, ahubwo ari n'umuyobozi ushishikajwe cyane n'inkuru z'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Angelina Jolie yashakanye inshuro zigera kuri 3. Yabanje gushakana na John Lee Miller, bwa kabiri ashakana na Billy Bob Thornton, bwa gatatu ashakana na Brad Pitt. Afite abana 6 barimo Maddox, Pax, Zahara, Sheila, Knox na Viviane. Bamwe yarababyaye, abandi arabadopta mu bihugu bitandukanye. Angelina Jolie ntago avugwa muri filime gusa, ahubwo no mu kurengera ubuzima bwe. Hari icyo yavuzweho gitangaje. Muri 2013 Angelina Jolie yatangaje ku mugaragaro ko
yakoze operasiyo yo gukuramo amabere double mastectomy mu rwego rwo kwirinda kanseri kubera ko afite gene ya BRCA1 imwongerera ibyago byo kurwara kanseri y'amabere ndetse n'iy'udusabo tw'intanga. Icyemezo cye cyabaye isomo rikomeye cyane ku isi ku bijyanye no kwirinda ndetse no gufata ibyemezo bigamije kurengera ubuzima. Si ibyo gusa kandi azwiho n'ibikorwa by'ubutabazi. Muri 2001 yagizwe intumwa y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR. Yasuye ibihugu byinshi birimo Cambodia, Pakistan, Sudani n'ahandi asaba ko impunzi zihabwa ubufasha ndetse n'uburenganzira. Yahawe Jean Harshot Humanitarian Award muri 2014 kubera ibikorwa bye by'ubutabazi. Ku bijyanye n'umutungo we, muri 2024 umutungo we wabarirwaga hafi kuri miliyoni 120 z'amadolari. Hari mu bakinnyi ba filime bahembwa menshi cyane muri Hollywood. Ntabwo twasoza amateka y'uno mugore w'icyamamare tutavuze ku isomo ry'ubuzima dushingiye ku nkuru ye. Inkuru ya Angelina Jolie itwigisha ko intsinzi si amafaranga gusa, ni no kugira icyo uhisi. Ibikomere kandi byo mu bwana ntibigomba kugena hazaza hawe. Umuntu ashobora guhindura ububabare bwe akabugira imbaraga zo gufasha abandi. Ubutwari kandi si mu mafilime gusa, ni no mu buzima busanzwe. Angelina Jolie ni urugero rwiza rw'umuntu wahinduye izina rye. Arihindura igikoresho cyo guharanira uburenganzira bwa muntu, ubuzima ndetse n'amahoro. Ni naha ngaha nsoreje ikiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Nimba wagikunze kora like, ukore subscribe kugira ngo ibindi tuzabagezaho uzabibone mu ba mbere. Udusangiza abandi kandi kugira ngo twaguke ndetse nabo babimenye. Naho utamu kindi kiganiro. Ciao ciao.